Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure mwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira rusange ya Kongo. Turaza kwibanda cyane kuri zone strategique donzibira muri territoire ya Warungu muri Sud Kivu. Turebera hamwe ibizabaye nyuma y'uko General Vyamungu Bernard alias Tigre 1 yamaze kugera muri ibi bice. Tubabwira ibijyanye na reunion strategique muri aka gace kanzibira, tubabwira kandi biri kubera kuri point strategique ndetse no kuri carrefour opérationnel. Turebe biriko biragenda bigaragara, turaza kandi no kubabwira byinshi muri kubera Uvira. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kuduha idonido ku biriko biragenda byibonekeza. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza bwana mumenyesha makuru. Yego Mutama, wari umaze kumpa ubutumwa mu gikarurambwira uti kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ibintu bizabaye bibi cyane muri Uvira, abazarendo bahungabanyije umutekano. Mu nshamake banzu duhe idonido mu buryo bw'inshamake. Wenda turabirambura mu buryo bwimbitse tuze kubabwira ibyabereye mu bice bitandukanye bya Uvira, ariko by'umwihariko mu gace kitwa Runyuki. Yego. Ndetse na gace navuga n'ubundi wazalendo yaho yitwa Runyuki, kuko harimo n'abagabo bamwe babiyoboye barangije kwita ayo mazina, ariko barwanye bikomeye cyane, barwanye na wazalendo ndetse bituma abantu bagera kuri batatu. Ngo ndavuga isubiranamo rya FARDC ndetse na wazalendo muri ibi bice bya Uvira rwagati neza mu mujyi. Basubiranyemo biba bibi cyane bigeza ku rwego hapfa abantu bagera kuri batatu. Ngo ndaza kubabwira ese abasivile ni bande, ese abasirikare ni bande, bimeze gute mu by'ukuri aka gace kubera iki gakomeje kubamo mu by'ukuri ikijyanye no kutumvikana. Ni ibintu bikomeje kugenda ndetse binafata intera mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira, kuko n'ibyo bice byegereye cyane cyane urwinjiriro rwawo uvuye mu majyaruguru yawo. Ubwo ndavuga muri ibi bice bya Ruzizi Plaine bimeze nabi cyane, mu bice byegereye umupaka wa Kavimvira tuhimeze nabi cyane muri Uvira. Turatinda cyane rwose tubabwire mu by'ukuri uko ibintu bimeze. Nibyo turaza kwinjira kandi ku bijyanye n'ibiri gukorerwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngahi Bujumbura, ho bitangazwa ko hamaze kuba centre yo gutegura operation zikomeye, aho drone zo mu bwoko bwa CH4 ziri gutegura ndetse no guhagurukira ahangaha zikaza kugaba ibitero mu birindiro by'amba 23. Turaza kandi no gukomeza amakuru yacu tubabwira ibijyanye na sécurité des civils ndetse no ko kuri ubu 23 yateguye protection des infrastructures stratégiques ndetse no kugarura ubuzima muri ibi bice. Turababwira ibijyanye na node logistique et tactique, turababwira ibiri kubera Warungu, Uvira, Shabandu na Mwenga. Turaza kandi kubabwira imaniyemo ibiri kuba no muri Tanganyika muri Karami, turebe ibiri ko biragenda vyibonekeza muri ibi bice. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na partie stratégique, turebe ibiri kugenda biba. Turababwira situation militaire actuelle, turebe ibijyanye na strip aho bitangazwa ko ari gukorwa retreat ndetse na reprise stratégique mu misozi itandukanye. Turaza kubabwira opération de sécurisation ndetse na stabilité mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kwinjira mu makuru akomeye y'ibikomeje kugenda bigaragazwa, aho bitangazwa ko Evariste Ndayishimiye ari gushyira Burundi mu makuba biciye mu ntambara arimo mu buseruko bwa leta iharanira rusange ya Kongo. Mutamuraza ko tubwira n'ibijyanye n'ibikoresho byazanwe bivanwe i Burundi byiganjemo iki? Byiganjemo cyane n'ubundi ibikoresho bizifashishwa mu kurasa umutwe wa 23 ndetse n'umutwe wa MFDP twirwaneho, ariko kandi nanone hakazamo ibikoresho birimo birafasha mu cyane mu bijyanye no kubona
amazi ngira ngo si n'ubwa mbere tubibwiye abantu, hakomeje kugenda haza ibikoresho byo kubaka amakampu y'ingabo z'u Burundi zirimo zirinjira muri ariya mashyamba yo muri Mwenga ndetse na Warungu. ari nayo mpamvu numvishije M23 wumva yatangiye koherezayo abasirikare bakomeye cyane nka Byamungu, nawe wumvishije neza yuko yahageze. hari ahantu harimo harategurwa imirwano ikomeye cyane, ubwo rero hari ibikoresho bigomba kuzifashishwa mu gukora inkambi ntoya harimo n'ibi ngibi bituma abasirikare cyane cyane ngo babona umwuka mu bihe bageze ahantu hatari comfortable zone, hatameze neza nyine bitoroshye, cyane cyane nko muri za Tano aho bajya baracukuye nyine. ubwo ndavuga harya babyita inkambi, babyita indake. hari ibikoresho rwose bazanye by'ibijyanye n'imyuka bya inspiration bizajya bibafasha mu guhumeka igihe bagiye mu ndake. nayo ni amakuru rwose twangije kumenya, ariko hagati aho ngaho hakaba n'andi makuru yo muri teritwari ya Warikare. ibintu biteye ubwoba, haturikiye ibisasu nabyo, muze ko mu mwanya rwose tubwira abadukurikiye. Yego, turaza kuguha umwanya utubwire. turaza kandi kugaruka ku ibanga rikomeye Kisekedi yagiranye na Eric Prince. uyu ni umuyobozi wa Black Water, oro bari kunoza umugambi ukomeye kugira ngo akomeze amutize imbaraga mu mirwano ikomeye ahanganye n'umutwe wa M23. turaza rero kandi banywanyi kwinjira mwavugwa n'amakungu ndetse n'ububanyi n'amakungu, turebe ibiriko biragenda bitangazwa. icyo usabwa rero nta kindi kuri dukurikiye bwa mbere hitufyo ndasabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha Mutama. amakuru tuyaherehe, wabanza ukatubwira ibijyanye no gutakaza nzibira kwa FARDC binyuze kwa M23 nanone bishobora kugera za Kisangani, ndetse ariko by'umwari kutubwira ibijyanye n'uruzinduko rwa Bernard Byamungu. ese bimeze gute? noneho nze mbabwira ibyo muri Uvira, mbese banza dutangirire utujyane muri Warungu kugira ngo tubone uko twinjira mu mujyi wa Uvira rwagati. nibyo nibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye kandi bikomeje mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho ku munsi wa gatanu w'ejo ku igenekerezo rya 26 ukwezi kw'Icyenda 2025 uyu umugaba wungirije w'ingabo za M23 General Byamungu Bernard uzwi nka Tiger 1 cyangwa se Tigre 1 yakoresheje inama mu gace k'ingenzi mu rugamba Point Strategique, agace kazwi ku izina rya Nzibira. ashimangira ko bumvishe amarira y'abaturage ba Warungu, Mwenga, Shabunda na Uvira. ibi kandi bikaba bigaragaza ko kujya mu cyerekezo cya Nzibira ari ugutakaza gukomeye kwagize ingaruka zikomeye kuri coalition ye FARDC, ndetse bikongera kugaragaza ko ibindi bice bifitwe na leta bizisanga mu boko ya M23 isaha iyo ariyo yose. General Byamungu wanaganiriye n'abaturage banzibira yabanje kugaragaza ko adashishikajwe n'intambara kuko ariyo mpamvu bagiye Doha, ariko yababwiye ko ibitero by'ihuriro by'ingabo za leta ya Kongo n'ibisasu biremereye byakomeje kuva muri Nzibira bijya mu bindi bice, aribyo byatumye biyemeza ko kubohora aka gace kugira ngo abaturage bandi babashe kuryama basinzire. yagize ati twe ntidukunda intambara irangira ari uko abantu baganiriye, ariko leta ya Kinshasa ikunda intambara. yagiye abaturage ko icyo biyemeje ari ukugarura ubuyobozi bwiza n'umutekano, ababwira ko bakora ibikorwa byabo nk'ibisanzwe birimo ubucuruzi, abana bagasubira mu mashuri, abahinga bagahinga, n'abandi bakora ibikorwa by'iterambere bakabikomeza, kuko icyo bashyize imbere nkaye mu 23 ari ukubashakira umutekano mu buryo bwiza kandi butanze amahoro. mu ntangiriro z'indwi iheze nibwo abarwanyi ba M23 bashimangiye ko bafashe Nzibira yose nk'igice cy'ingenzi cy'urugamba. Nzibira ni ihuriro rya teritwari nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo, uva Nzibira ujya muri Warungu
bikaba bikomeza kugenda bigaragara ko ari n'umuhanda werekeje Sabunda n'ahitwa Mwenga, kandi ukaba ushobora no kujya mu ntara ya Maniemba mu buryo bworoshye ugakomeza Kremi mu ntara ya Tanganyika ndetse na Kisangani cyangwa se ahandi mu gice cy'uburengerazuba bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Gufata nzibira kwa 23 bivuze ikintu kinini kukuba ushobora kugera mu bice byinshi bigize intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no kugera mu ntara zindi bishobora kuyorohera no kubasha kurinda ibice imaze gufata, ari nabwo zoroha kujya cyangwa se kugira uburyo bwo kwerekeza mu bindi bice. Aha kandi bivuze ko ari igihombo gikomeye ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR, abacancuro n'indi mitwe ko bishobora kutaborohera kugaruka mu duce bambuwe mu gihe bakomeje kwamburwa ibice by'ingenzi puwe strategique. Nkuko ro biri kugenda bigaragara, ibi bikaba byahise bihindura insura kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icyenda 2025 ahagaragaye indege zikomeza by'igitero bigateza ikibazo gikomeye. Amakuru yadushyikiriye yagaragazaga ko ibintu bitari byoroshye, aho drone z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo mu bwoko bwa CH4 zahagurukiye Bujumbura mu Burundi zifite ibisasu biremereye, zitera ibisasu ahitwa Nzibira muri teritwari ya Walungu hagenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 MRDP twirwaneho. Kuri uyu wa gatandatu ahagana ku isi ya saa 9 z'igitondo n'iminota 10 nibwo izi drone zarashe Nzibira ziturutse Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru agaragaza ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kimaze igihe cyarahindutse ibirindiro bya FARDC bifashisha bagaba ibitero muri ibi bice bigenzurwa na M23, kuko no mu minsi mike ishize ikibuga cy'indege cyifashishijwe mu guhagurukirizaho indege za drone zitagira abapilote zarashe ibisasu mu basivili mu misozi miremire y'Iminembwe, Mukenke ndetse na Rugezi. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba izi drone zishobora kuba ziri bwongere kugaruka muri iki kirere, ariko abakurikirana amakuru baravuga ko urugamba rukomeye kandi ruri kwitegurwa mu buryo budasanzwe. Mutama rero wakomeza n'andi makuru. ngira ngo abantu barabyumva neza yuko Kivu y'Amajyepfo ibintu bimeze nabi cyane, ariko aka gace kanzibira ko kakaba kanateye umujinya igisirikare cya leta Kongo FARDC ndetse n'abagifasha, ngo ndavuga abarundi. urabona n'indege niho ziri guturuka nyuma y'uko M23 umuyobozi wayo wungirije Jenerali Makenga havuye. Ubwo rero ntabwo ariho honyine, byo nibyo twagira ngo tubwire abantu. Yego, nubwo twagira ngo twinjire muri Sud Kivu, ahitwa muri Uvira naho birakomeye cyane mu bitandukanye. Imbere wenda aho kugira ngo njye mu duce dutandukanye kuva mu majyepfo kuzamuka kugera mu bice byo ku mupaka wa Kavimvira, ari naho winjiza abantu mu bice bya Gatumba ndetse mu gihugu cy'u Burundi. Reka mbwira abantu yuko icyitwa gusubiranamo tumaze iminsi tubabwira cyabaye, noneho kikaba cyanatumye noneho abantu basiga ubuzima. Amakuru mfite narangije kwakira ndetse na bamwe mu baturage bari muri ibi bice barangije kutubwira ni uko ari isubiranamo rikomeye cyane ririmo riraba hagati y'abasirikare ba FARDC ndetse n'abo mu mutwe wa Wazalendo, ariko ngo bikagaragara neza yuko aka kavuyo Wazalendo barimo barashyiramo cyangwa se barimo baragaragaza ngo atari bo bonyine bakitera, ahubwo ngo bishoboka ko neza ngo yaba ari amayeri karabutaka y'umutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwanaho bari gukoresha. Ariko nanone wareba ukabona harimo na kakandi kuko abari abasivili baba bafite intwaro babo bagera mu mujyi aho bayoboye bagatangira ibyo gusahura n'ibiki byose, ibintu bikazamba bikaba bibi cyane. Bibaye bibi cyane rero, noneho byagenze gute? Yego, ni ukuvuga ngo amakuru abaturage ubwabo baravuga bati icyateye iyi mirwano ntabwo turakimenya. Ati icyakora ariko inkambi y'itsinda rya Wazalendo ahitwa Runyuki yatwitswe, kandi muri Uvira harimo haravugwa ati ibindi birimo biragenda byangizwa n'iyi Wazalendo bitewe ngo n'uburakari. Yego, ni ukuvuga ngo amakuru aragaragaza neza yuko
iyi Runyuki ibice nyine Wazalendo yabagamo ngo bagiraga gutya bakaza gusahura mu bice abaturage barimo bakaza kubirundamo hano, ndetse kandi ngo bakanashaka no kujya kwandiresa utwamo 23 ndetse ubwo ni ukwiyenza cyangwa se kujya gushaka uburyo batera bagaba ibitero ku mutwe wa 23 ndetse na MRDP twirwaneho na oda na nkeya mfite y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyangwa se abandi bayoboye urugamba hano baturuka i Burundi. Yego agira ati imirwano yabaye rwose hagati y'itsinda rya Wazalendo na FARDC. Arongera ubundi muturage wo muri aka gace aravuga ati nibyo inkambi ya Runyuki yaratwitswe ndetse kandi abasivile babiri barishwe bitewe nyine nyuma yo kurasana kwabo bakimara kubatwikira inkambi. Ubwo inkambi ariko batwitse hakaba harimo igice kimwe Wazalendo babagamo, hakaba n'ikindi gice ngo cyari kirimo abaturage. Ngira ngo urumva ko bari baranatangiye kwinjira mu nkambi z'abaturage Wazalendo nyine. Yego Barongera aravuga hari uwitwa Andrea Byatunia, uyu nguyu we baranamuzi cyane n'uhagarariye inyungu za sosiyete sivile mu karere muri teritwari ya Uvira. Yavuze yuko ngo umusirikare nawe ubwo ni uzi by'abasirikare ko aba babiri ba mbere bari batubwiwe n'abaturage babiri, ngo uwa gatatu rero ni umusirikare. Yego yego yishwe ndetse na bagenzi be bagera kuri babiri barakomereka. Urumva ubwo rero igikomeje kugenda kigaragara n'ubundi Wazalendo na FARDC baracyakomeje gusubiranamo ku rwego rwo hejuru, ndetse bikaba bigaragara neza ko biri bukwire hafi umujyi wose, kuko ngubwo saha gusa n'ibice bya Uvira yo hagati ndetse n'ibice by'amajyepfo ashyira uburengerazuba. Ubwo ni ibi bice nyine byegereye neza ikibuga cya Tanganyika. Biragaragara neza yuko hakomeje kugenda humvikana ikintu cyitwa akavuyo gakomeye cyane, ku buryo nk'ubu rwose hafi kuri uyu muhanda Route Nationale nimero 5 hafi y'ahantu hitwa kwa Masjida Toka havugiye amasasu ku rwego rwo hejuru. Imbere yaho naho kuri Tekino Exclusive ya Uvira ni inzu n'ubundi ikoreramo Tekino, ndetse ariko hanacururizwa n'ibindi bintu bijyanye na electronique, naho havugiye amasasu. Urumva yego mu muhanda wa Avenue izwi ku izina rya P cyangwa se Avenue yo yitwa Bascongo, naho havugiye amasasu. Byumvikane ko n'ubundi bameranye nabi cyane muri ibyo bice, kandi n'ubundi biracyagaragara neza yuko ari gusubiranamo kwa FARDC ndetse na Wazalendo. Mu bice by'ahitwa kuri expertise naho nuko Avenue yitwa Shabunda neza n'ubundi naho umanuka kuri Pentagone ni hoteli nahita hoteli kuko yenda kuba nka hoteli, ariko ubundi mu by'ukuri umuntu yavuga ko ari nk'akamoteli kuko ntabwo ari nini cyane. Ariko n'ubundi ubwo umanuka werekera kuri Stella naho havugiye amabombe, kandi bombe nazo byavugwaga neza yuko ari iz'abasirikare ba FARDC ndetse n'Abazalendo barimo baragira gute, barimo barashwana. haba wenda Mutama hari urwego rwaje guhosha ayo makimbirane? Ishwi narwo kubera yuko ni ibintu birimo biraba n'ubundi bose birata ubuyobozi bavuga bati nitwe tuyoboye aha gutya na gutya, nyine ukabona ko ibintu bimeze nabi cyane. Igiteye impungenge rero ni uko mu bice bikekwa ko nanone bishobora kuba byaturukamo umutwe wa 23, ubwo ni kuri uyu muhanda uva Kamanyora gukomeza kuza kwinjira muri Uvira, naho haracyakomeje kugenda humvikana akavuyo gakomeye cyane, kuko Abazalendo ngo barimo baratega abantu baturuka muri iyo mihanda nyine bavuye mu byaro guhaha bakaza mu mujyi. Naho hakomeje kugenda hagaragara ikintu cyitwa isubiranamo ryo ku rwego rwo hejuru, cyane nyuma yo gusahura, kuko n'ubwo
hafi neza ya Medical Centre Source Village, imbere neza cyangwa se en face ya biro y'igroupe ya naho humvikanye amasasu kuri meze nabi cyane muri ibi bice bya Uvira, tutibagiwe n'ibice rero bya Kavimvira neza hano kuri parikingi yitwa Kinyange, ni hotel na bare byegeranye neza naho n'ubundi humvikanye nanone ikintu cyitwa amasasu akomeye cyane. Urumva Uvira hafi ya yose gakomeye cyane kubwumvikane bukeya. Igiteye impungenge rero nuko abatari kumvikana ari abakabaye bumvikana, niyo mpamvu bavuga ngo byashoboka ko ari umutwe wa 23 wabazanye mu kintu cyitwa umwiryane, kuko niyo strategy bajya bayikoresha cyane no kuva na kera bagishaka gufata umujyi wa Bukavu. Mutama, mu makuru mwumva ko izasarambiza ibikora mu buhe buryo? Birumvikana bo baravuga yuko bashobora kuba bafata bamwe muri aba bazarendo bakabinjizamo nyine abandi basivile ngo bakaba amafaranga. Yego. Noneho rero ngo bakangira guteza akavuyo nyine. Yego. Noneho rero birumvikana nimba umuzarendo afite amafaranga n'ibyo baba bashaka, ntibabura icyo birenzaho ku gisirikare cya leta, dore ko baba bapfa byinshi n'amafaranga aba yaroherejwe wazalendo bayabone mu bihe bitandukanye. Nibyo biri kuvugwa mu mujyi, ariko mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo bifitiwe fagite ku buryo umuntu yabishinga hagati ngo avuge ngo koko n'umwiryane uri guturuka kuri 23. Neza yuko ibintu bigiye gukomeza kurushaho gukomera. Abantu bamwe bari bagize ngo iyi ntambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru ni iyo kujijisha ngo kugira ngo muri Sud Kivu hakomeze habeho imirwano mu by'ukuri itavugwa, ariko ikigaragara nuko ibi bice bigiye kuba intambara ikomeye cyane yewe kurusha n'iyaba ahubwo yarigeze kuhaba, dore ko ibingibi ni ibice umutwe wa 23 wari warafashe, wari waragerageje nako kugenda ufata, ariko kubera ibijyanye mpuzamahanga cyane ibiganiro bari barimo i Doha ndetse n'ibyagiye bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibyo byatumye basubira inyuma. Ubu rero ikigaragara ngo nyuma yo kubona yuko Tshisekedi nawe afite gahunda yo gukomeza kurwana ndetse no kubona uburyo ki ingabo z'u Burundi muri Sud Kivu nazo zakamejeje, baravuga yuko amakuru barimo baramba abaturage batoya ngaho ngo barabona 23 igiye kuzamuka n'ubundi igakomeza gufata ibice bya Kivu y'Amajyaruguru, ngo niho hantu hari ahoroshye cyane ko barimo baranagenda basatira ibice birimo abarwanyi bafite umutima nk'uwabo, niko umuntu yavuga nk'abarwanyi ba Thomas Rubanga bari muri za Ituri, umuntu yavuga nk'abarwanyi bari n'ubundi nanone muri Ituri b'umugabo witwa Colonel Kayina za PRP. Ubwo ngira ngo rero urumva ko mu by'ukuri situation yangahe igiye gukomera bikomeye. FARDC gusa nayo yabimenye, iragaragaza neza yuko igiye gutegura intambara ikomeye cyane ngo yo gusubiza inyuma uwo bita umwanzi ari wo 23, mu gihe 23 bo baba bavuga yuko nawe ari abana b'igihugu ngo bagomba kugira gutya bagakora icyitwa impinduramatwara. Nibyo Mutama, reka duhite dukomereza n'ubundi kuri Poezero turebe kugenda biba mbere yuko dukomeza n'andi makuru. Abasirikare b'u Burundi babarirwa muri 200 bakiriwe kuri Poezero ahazwi nko mu ndire ikomeye y'ibirindiro by'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo za Kongo. Agace ka Poezero garereye mu buseruko bw'iki gisagara cya Minembwe, ahazwi nk'umurwa mukuru w'umurenge muri Kivu y'Amajepfo. Kagace ubundi ni nako gasanzwe kagabanya igice gituwe n'abanyamurenge n'igituwe n'abanyekongo barimo ababemba, abafurero n'abanyindu. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zirimo umutwe wa FDLR Wazalendo n'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo zikaba zashinze ibirindiro bisazo mwakara gace nyuma y'aho umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho uzirukanye mu Minembwe na Mikenke mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka turimo. Amakuru twamenye nuko ku munsi wo kwa gatandatu igenekerezo rya 20
kwezi kw'icyenda 2025 abasirikare benshi b'u Burundi basesekaye muri aka gace kandi bakaba baraje bafite ibikoresho bihambaye bigaragara ko biteguye urugamba. Amakuru aragaragaza ko izi ngabo z'u Burundi zageze kuri Poezero ziturutse mu Bibogobogo aho zari zisanzwe zikorera nyuma yaho zivuye i Burundi. Aya makuru akomeza avuga ko zije kuri uwa mugambi zahozemo wo kurwana na twirwaneho mu buryo budasanzwe. Ubuhamya bwatanzwe n'abaturage buragira buti ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu abasirikare benshi b'u Burundi bakiriwe kuri Poezero baje baturuka Bibogobogo hagiye gukorwa ibitero mu duce twa Minembwe na Mikenke hatuwe cyane n'abanyamurenge. Ibitero ku banyamurenge muri utwo duce byaherukaga kubigabwa mu ntangiriro z'uku kwezi, ahanini byagabwe mu Mikenke mu nkengero za centre ya Minembwe, bikaba bivuga ko baturutse muri Kivu y'Amajyepfo na Rugezi. Ni bitero birangira umutwe wa twirwaneho n'uwa M23 urwana mu buryo budasanzwe kuri uyu mitwe yombi kabigenzura hafi igice cyose cy'imisozi miremire y'imirenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ngayo ngukoro Mutama rukomeza utubwira n'ibindi. Mu yandi makuru rero aka kanya maze kwakira nanone amakuru, ariko mu kuri navuga yuko ntabwo ndamenya neza location ko ariyo irimo iravugwa. Ni amakuru afite n'ifo nako na video bigaragaza neza yuko ari abazalendo biganjemo barimo barurira ubwato buriya bw'ibiti ariko bugira na moteri ntoya. Yego. Uwamaye amakuru y'amaye mu rurimi rw'icyongereza wenda turagerageza gufatanya bwana bamenyesha amakuru dushyire mu rurimi rw'ikirundi cyangwa ikinyarwanda abantu babasha kwisanzuramo. Yego. Yambwiye ati the news from Uvira the following amakuru ari guturuka Uvira. Yego. Advantage of the region of ASMM23, certain elements of FARDC are already beginning to reach Uvira in the direction of Karemi. They say that they cannot die because of Tshisekedi. Nukuvuga ngo wenda umuntu agenekereje gushyira mu ndimi twisanzuramo. Yego. Arambwira ati amakuru aturuka muri Uvira angize no kumereza amavideo agaragaza ko kuburyo abazalendo barimo barurira amato, ariko simenya neza nimba ko iki cyerekezo arimo aravuga bari kwerekezamo aricyo sindanamenya neza. Gusa ndabona byo ibice ari byo muri Uvira. Ati bavuze yuko bagomba kuva muri ibi bice bya Uvira kubera ngo kwataka kwa AFC na ASM na gatatu. Yego. Ati abaFARDC ndetse n'abazalendo batangiye gufunga Uvira bayivamo berekeza muri Karemi. Ngira ngo urabizi ko ariyo kuhagera no gukoresha ubwato byanga bikunda. Yego. Ugaca uciye kuri Lake Tanganyika ngo ntabwo ngo bashobora gupfa ngo kubera Tshisekedi. Ubwo ndakomeje gushakisha amakuru vrema kugira ngo mu by'ukuri nze kumenya nimba koko ibintu byabo ari byo, kuko izo ndimo ntabwo kiranyemerera kubona neza amakuru ahagije. Gusa video yo ndayifite evidence, ngira ngo ubwo ngubwo turakomeza kureba nimba koko ari ya nyayo. Yego, ibi rero ni ibibaye n'ubundi mu gihuriro Alliance Fleuve Congo rurwanya ubutegetsi bwa leta y'intwaro rusange ya Congo yamaze kuboza kandi gace gaherereye muri territoire ya Warungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikaze yahuje abarwanyi bo mu ihuriro rya AFC MRDP n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Imirwano yahuzaga impande zombi yatangiye agana ku isa 2 z'igitondo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 21 ukwezi kw'Icyenda 2025. Ikaba yari imirwano yaberaga mu gace kahitwa Nzibira mu territoire ya Warungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano amakuru agaragaza ko kari agace yasize umutwe wa AFC M23 MRDP kigaruwe nyuma yo kwirukanwamo ingabo zirimo iz'u Burundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo FDLR. Iyi Nzibira uyu mutwe wafashe na gace gaherereyemo umupaka ugabanya territoire ya Warungu na Mwenga, kakaba kandi kari ku ntera ibirometero 10 uvuye muri centre ya Kaniro nayo AFC
yabohoje mu kwezi gushize. Gufata Nzibira bije byiyongera ku bindi bice byinshi uyu mutwe wafashe mu minsi ishize birimo centre ya Kiziba, Kaniro, Buhari, Ruwinja n'ibindi bice bitandukanye. Tukaba rero turi bukurikirane ibindi bikomeje kugenda biba bijyanye nuko kuri ubu kwigarura ibice bitandukanye bikomeje kugenda vyigaragaza. Mutama rero mbere ko turi buze kwinjira mu makuru akomakomeye, ndagira ngo banze tubwire situation iri kuri linye y'ibivugwa ko hari gukorwa deployment ibikoresho bituruka i Burundi bizanwa Uvira. Duhite kwinjira kuri page iremereye yanditseho amakuru arabana na diplomasi yo Kisekedi yamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, ni ukuvuga ngo amakuru narangije kwakira n'ubundi nk'uko uri kumva ndimo ndagenda ngerageza gukurura amakuru yo ku kiyaga cya Tanganyika, niho harimo haragenda hagaragara urujya n'uruza cyane cyane rw'abagenda ndetse n'abagaruka mu bihe bitandukanye bakoresheje amazi. Yego, nyuma ko ari abasirikare wumvishije bazamuwe bajyanwa muri Warungu, abasirikare babo b'u Burundi. Yego, bikanatera ubwoba rwose abaturage bahatuye kuko biriya ibice cyane cyane birimo abo mu bwoko bw'abanyamurenge, kandi kugira ngo warabyumvishe ko muri iyi minsi bavuga ko ngo izi ngabo z'u Burundi ndetse ngo na FARDC na Wazalendo na FDLR ngo bamereye nabi, ndetse harimo n'amwe batangiye kubyita ngo ko bashaka kuhakorera jenoside. Urumva bifite uburemere. yego, hari rero n'amakuru twatangiye kwakira iby'ubwato n'ubundi bundi buke bushya, ntabwo ari bwa bundi twigeze kubabwira bwari bumaze igihe buri muri Tanganyika, bwo bwageze igihe bubona inzira y'umuhengeri, umuhengeri nyine buragabanuka buraza. Hari ubwato bubiri buzanye ibikoresho bugomba kugera muri Uvira bitabaye ibyanga ku isaha y'saa 10:00 z'umugoroba. Bivugwa ko ibi bikoresho ngo byiganjemo imbunda ntoya ndetse hakiganzamo n'amasasu y'inini, ariko ibingibi nyine bikoreshwa muri za terarizi nini. yego, Bikanavugwa ko ngo harimo n'ibikoresho n'ubundi bijyanye na control technique y'ibijyanye na tekinoloji militaire, cyane cyane mu bijyanye no gukora bino barimo barakoresha mu gucunga umutekano w'ijoro ndetse no kumenya buri kimwe gitambutse, harimo ama night vision goggles ndetse na za GPS ndetse na jimeri zo ku rwego ngo rwo hejuru. Izo ngizo zo zikaba ngo zinatwawe muri frigo, kuko burango ntabwo biba bigomba kugira gute, ntabwo biba bigomba gupfa. Urumva rero ni ibibazo bikomeye cyane, barimo bararwana nabyo mu buryo bukomeye. yego. Mutama ngemera none tujye ku makuru avugwa mu bubanyi n'amakungu aho Kisekedi yamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Son Excellence Felix Antoine Kisekedi Chilombo yageze New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagezeho ku mugoroba w'ejo ku wa Mungu ku igenekerezo rya 21 kwezi kw'icyenda 2025, aho yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye UN izaterana ku nshuro ya 80. Bikaba byitezwe ko azongera gutakambira amahanga ngo ashyigikire ikinyoma cya leta y'uko muri Kongo habaye jenoside yakorewe abahutu basanzwe bita Genocoste. Ni ikinyoma ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo cyase n'ibyo bavuga bijyanye n'ibimaze igihe kigaragara, aho Kisekedi amaze ijya akwirakwiza ibingibi. Bamwe bakavuga ko bifite impamvu za politike zituma abivuga, abandi bakagenda banabishakira izindi nyito mu bundi buryo. Uko rero amakuru atugeraho biravuga ko rero kuri ubu iyi nama ya Loni Kisekedi yitabiriye igamije kwizihiza isabukuru rero y'imyaka 80 Loni imaze ishinzwe, ikaba rero ifite ingingo ikomeye bizaganirwaho. Oro benshi bavuga ko hazaganirwamo ingingo zikomakomeye, ndetse Loni ikaba imaze ikazaba ifite
insanganyamatsiko igira iti kuba hamwe biruta byose, imyaka irenga 80 mu bikorwa byo kunga ubumwe, iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Uyu mwaka Kisekedi yagizwe vice perezida w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Mu nshingano ze harimo gufasha perezida w'inteko mu gukurikirana ibikorwa, gutegura no gushyira ku murongo w'ibyigwa ingingo zitandukanye, ndetse no kugenzura uko amategeko agenga inteko rusange yubahirizwa. Kuva kuwa kabiri kwigenekerezo rya 23 kwezi kw'icyenda, abakuru b'ibihugu bazatangira kugira icyo bageza ku nama y'inteko rusange ya Loni, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariwe uzayifungura, mu gihe ku mugoroba Kisekedi azageza ijambo ku bazitabiriye inama. N'ubwa gatatu azaba avuze mu nteko rusange ya Loni kuva yagera ku butegetsi. Ku rundi ruhande rwa Kinshasa, ibibazo by'ingenzi ni byinshi. Zitezwe ko Kisekedi azagaragaza imbogamizi z'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukomeza gusaba amahanga kwemeza jenoside yiswe Genocide, ndetse no gukoresha neza amahirwe y'ijwi n'ijambo bitangwa kuba vice perezida w'inteko rusange ya Loni, kugira ngo yigwirize amaboko mu gihe mu gihugu cye hakiri ibibazo by'umutekano. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buragaragaza ko mu myaka 30 ishize abarenga miliyoni 10 bamaze kwicwa, abarenga miliyoni 5 z'abanyekongo bava mu byabo imbere mu gihugu, n'abandi barenga miliyoni 5 bahungira mu bihugu by'amahanga birimo n'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 30 ishize. Ibi bikaba bishingirwaho n'ubwo butegetsi bugaragaza ko habayeho jenoside yakorewe abahutu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse inshuro nyinshi hagiye hagaragara ibintu benshi bavuga ko bidasobanutse. Ubuyobozi bwa Kisekedi bwagaragaje ko ubwicanyi bumaze imyaka bubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu mwaka w'1998 bwakitwa jenoside aho kuba Genocide, kuko bumaze imyaka buvugwa. Abenshi mu basasanguzi mu bya politike bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaza ko nta jenoside yakorewe abahutu yabayeho muri icyo gihugu, ahubwo bakanenga ubuyobozi bubi butita ku baturage bwabaye intandaro y'abapfuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ikoranabuhanga rikomeye FDNB yakoresheje kagaba igitero gikomeye kuzasarambwe, aho bitangazwa ndetse binemezwa ko ibijyanye na radio zizasarambwe zitakiri gukora neza bitewe n'ibyabaye. Nabyo tubibuze kubiramvura tubabwire byinshi kuri iyi ngingo. Mutama, amakuru yacu tuyahere kugira ngo n'abundi abantu benshi baba basonzeye kugira ngo kugenda bibara ku mupaka bakavimvira. Reka wenda ngire gutya nongere mbabwire rero nawe uze kugira icyo wongeraho, nyine uzanishije cyane cyane nawe makuru ubaye. Yego, ni ukuvuga ngo ku mupaka hakavimvira arimo aragenda yigaragariraho urujya n'uruza nk'uko twatangiye tubibwira abantu. Ni urujya n'uruza ariko mu by'ukuri rwiganjemo urujya n'uruza rw'abaturage ndetse banyuramo n'abasirikare cyane cyane mu Burundi, ariko nanone abaturage bo bakaba barimo batuza cyane n'abo muri Wazalendo. ubuhe buryo? Ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze, iyi kavimvira mu by'ukuri ni igice kirimo kiragenda gikoreshwa cyane n'abasirikare b'u Burundi, ariko noneho abaturage bo bakaba barimo bahunga. N'ubu ngubu hafi neza n'ahantu hitwa kuri kominete y'abaseriviyane baba b'Abasaint Dominique Savio. Yego, abaturage bahagera ariko barimo basaba ubuhungiro, bamaze iminsi itari mikeya bahunga. Ngira ngo urabyumva neza yuko ari mu bigo by'abakatolike. yego, bahagera ariko mu by'ukuri ngo bafite gahunda yo gukomeza bagahunga bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba bivugwa ko bifite aho bihuriye n'ubugizi bwa n'Abazalendo barimo barapfa iyi minsi. Ahubwo ngubwo bari baturutse hashize iminsi mu by'ukuri, kuko uyu mujyi buriya ni munini, bari baturutse mu majyepfo ya Uvira hafi n'ubundi sinabika kuri national bibliothèque, ariko aze
uvuye neza neza aho umujyi wa Uvira uturutse. yego Aba rero bavuze yuko ngo barimo barirukanganwa cyane n'Abazalendo, none ngo mu akavinzi n'ubundi ukiri muri uyu muhanda ubwo bari bageze ahateganye neza neza na hoteli yitwa Muhungu, n'abasirikare b'Abarundi. Abo basirikare b'Abarundi binjiraga ari mu masaha y'ijoro bafite ibikoresho karabutaka, ariko bikavugwa yuko ibi bikoresho mu by'ukuri ngo babyinjiranye n'ubundi navuga ni nko ku gahato, kubera yuko ngo abo ku mupaka nko ku gihugu cy'u Burundi bo baje gusaba abari ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batanga, aho ku Burundi ngo bakoresha imbaraga z'umurengera ndetse n'ibijyanye n'amafaranga, binjira aha ngaha muri uyu mujyi wa Uvira ngo ku gahato gakomeye cyane. yego ibyo rero ntibikomeje kugenda biba mu gihe amakuru n'ubundi ari guturuka muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo avuga ko abarwanyi bahuriye mu cyiswe Wazalendo bakomeje imirwano ikomeye ihungabanya umutekano, bikaba rero biri gushimangirwa nuko hari abaturage batangiye guhohoterwa. Kugeza ubu ngubu rero M23 ikomeje ibikorwa bikomeye bya gisirikare byo kugerageza kuba yakigarura ibice byinshi bitandukanye. Kugeza ubu byifashe gute? Biravugwa ko izasarambwe ziri gutegura gutanga ibisubizo ku bijyanye n'indege zimaze iminsi zibarasaho. M23 yatangajwe FARDC ikomeje kugaba ibitero bikomeye nyuma y'ibiri kuba hifashwe indege za Sukhoi 25 na drone. Ibitero byagiye bigabwa ku baturage. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC mako yaraturirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryateguje ko nyuma y'ibitero byagabweho n'ingabo z'igihugu muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bigahitana ubuzima bw'abaturage benshi, rigiye kwirwanaho hagamijwe kurinda abasivili no kumaraho bya burundu igituma abaturage bagira umubabaro. Ibi bitero by'indege z'intambara zirimo izo mu bwoko bwa Sukhoi 25 na drone zo mu bwoko bwa CH4 z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagabwe mu duce two muri teritwari ya Masisi, bikaba bizarahungabanyije ubuzima bw'abaturage batuye muri ivyo bice. Amakuru ariko aradushyikira arasigura ndetse akavuga ko AFC ishinja ubutegetsi bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo gukora biriya bitero ikica abasivili no gutera akaduruvayo mu baturage. Itangazo riteweho umukono n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike Laurence Kanyuka riragira riti ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryarashe mu duce dutuwe cyane n'abaturage hakoreshejwe drone CH4 drone ndetse n'intege z'intambara za Sukhoi 25 zica abaturage b'inzirakarengane. Rikaba rikomeza rigira riti 2:03 igitero cya drone zo mu bwoko bwa CH4 zarashe Inyange n'ibice byegereye aha bituma abasivili benshi bagira ubwoba. Itangazo rikomeza rigira riti ibitero ivangura ricingiye ku moko n'ikwirakwizwa ry'amagambo y'urwango bituruka i Uvira twiyemeje guhera muri uko kwirwanaho no kurinda abaturage bacu, kandi tukarandura burundu ikishi nyuma y'ibyo bitero. Hejuru y'ibyo ihuriro rya AFC ryagaragaje ko ubutegetsi bw'iki gihugu bwasuzuguye imbaraga zose z'ubuhuza zashyizweho n'abayobozi b'akarere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Mu minsi mike ishize uyu mutwe wari watangaje ku mugaragaro ko umenyesha umuryango mpuzamahanga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangije intambara mu buryo bweruye. Bikaba rero ibi ari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko urugamba rugiye gutangira, ndetse kandi banamaganye imiryango mpuzamahanga gukomeza kwigira ntibindeba mu gihe ingabo za leta ziri kwica abaturage muri Fizi na Mwenga. Uyu mutwe utangaje ibi mu gihe imirwano yongeye kubura mu buryo budasanzwe. Mutama, ni mu gihe bivugwa ko mu Minembwe byifashe gute kugeza ubu? Mu Minembwe naho kugeza amagingo bimeze nabi kubera yuko mu bihe bitandukanye abanyamulenge cyane cyane bakomeje kurekarama ngo iyongera ry'ingabo ndetse n'iyongera ry'ibikoresho
by'igisirikare cy'Uburundi ndetse na Wazalendo tutibagiwe ngo n'aba FDLR. Ubu rero hagaragara cyane cyane udutero ushuma twa hato Wazalendo bakora ibijyanye n'ubusahuzi, ariko kandi nanone ukabona yuko umutwe wa makumyabiri na gatatu ndetse no kwirwaneho nabo ku ruhande rumwe bari gukora agression cyane kuvumbura abasirikare b'Uburundi ndetse n'abo mu Wazalendo. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane kumenyesha amakuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane kuri wowe dukurikiye bwa mbere. Tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.